Rakenya kajiran illee hunda waamne jira. Gabaabumatti ani waanin qopheesseetu jira. Namu haruma beekuun waa qopheessa. Lakal hamdu rabbi arjooma keetini nubadaafte diini rahmata keetini. السلام عليكم يا أيها الأحباب مالنا نجت لا تغافيتي كون كبا دين الإسلام كن ملينيون كبا يو بلومان هنجره انيو تول كبا يو كيسو تلالا قلبينا مغوبا غمتو مدبودا كانت يدوكوبا مينيو تربين صداتي اوف كبا وبلومان ديني بوا قدا كبا نمالي مال كبا nama eeggatu diiniin nu badhaafte diini rahmata keetini. Akka irraan hafnee warri yaamamtani sheekolii fi ustaazonni kayroo qarrittiini rabbii fi TV biratti guddaa dagalanii keessani. Wallaahi jabaadhaa koottaa TV'n kun keessani. Irraan hafinaa booda sheena huufteeysani alhamdulillahi jaa warri islaama taatani. Baay'ee dhaqoonni isin TV kanaaf bahuudhaa teeysanii hin xiqqeeffatinaa humnaas tahee horii waan kiishaa qabdanii hancuftinuu idaa galaanaati ja'an makmaaksaanii wahuma qabdaniin koottaa guyyaasanii nu badhaafte TV rahmata keetini. Jazakumullahu khairan. Kanaan asumarraa akka hubataa jirtan.